Haj, bil skoči u snijeg, ja ću snimiti. Haj. Ne. Za TV, nacionalna TV, hajde. Ne taj svi boji. Dobit ćete nagradu za najbolji skok. Evina! Hoću da snimaj. Evina! Evo ima ponuda, ne požur. Haj, požurite. Isto 60 bat TV. Ponuda. Pojio sam. Hajmo 3, 2, 1 idemo. Zabijemo Sonja nešto. Haj, prvi kandidat. Nema kandidata. A vidim sam te. Hajmo, što dogovorili. A zašto je to? Ne TV. Pa jes. Ozbiljno, ponedjeljak tamo na idući bit će na televiziji. Šta će biti? Ajmo zimske radio. Neću se da snima. Hajmo sad Bilga gledaj. flopala. Možeš jebim mater. Ja sad jebiš mater, te sad se trpa. Neću da flapam to, Aj, neću da koji flapam. sljedeća junačina. Da, to flopati. Nama. Nemoj sam na njeg. Poslat tvoje Aj. stare. Ćao. Sanju, Sanju junačina. Snimat, Sanje nema šta snimat. Evo sada našeg Misa Universa. Živio. Damira. Ne, golu packa se ja hoću da trpam, eto. Evo sad faci kad Sanja će strpa da popuši kurac. Hajmo, nasmij se. A Bilga flopala. Možeš jebim mater. Ja sad jebiš mater, te sad se trpa. Neću da flapam to, neću da flapam. Gdje, hoćeš sad ti gledati flopati. Nama. Dobro, imam šta poslat tvoje stare. Ćao. Što nas stoji? Universa. Živio. Damira. Golu packa se ja hoću da trpam, eto. Evo sad faci kad Sanja će strpa da popuši kurac. Hajmo, nasmij se. A Bilga flopala. Možeš jebim mater. Ja sad jebiš mater, gdje sad se trpa. Neću da flapam to, neću da flapam. Gdje, hoćeš sad ti gledati flopati. Nama. Dobro, imam šta poslat tvoje stare. Ćao. Imaš savjete. Ha? Haj, kečeru! Iro, skoči! Iro, skoči! A ovo je skrivene kamere, mada ništa nije skriveno. Break, break! Break! Eto auto snima. Jebo vas! Kurac, sad ja kući. Aj macu ovdje. A nemoj zez, vi čokladi, on sad da ide... Idemo. Mir ono ovdje. Proćemo voda. Ajde proćemo voda. Dani, jel skačeš ili ti ja bacam? Ovako ćemo ja maći. Dani, haj skač. Recim da naš dan iši. Da labuđem jezer. Dani, hajde jednom za rajku. Ko će ti zaraditi tvoje kamere, što ti ja tvoje kamere? Aha! Aha! Viš kri auto sad pre. Sad ga. O što fikne, jo, sad. Spriču, neki slučaj. Ja sad opet sredice. Ja se radi ništa voda. Ja točno, ja vas kući. Ajde, mam sad. A rukama. Ja ceo štitu kod Jonce. Jedan pada dole. Evo ga, ko iće, šta misliš? Evo ja kladim se na... Ne kombinuješ mazgom. Ne kombinuješ mazgom. Evo, dva horza ja kladim na ovoga manjeg. Na veći. Ne misli nikak.
Ja se kladim na većeg horoza. Na većeg horoza ja se kladim. Stavljam 100 maraka. Haj, sad skoči, ja skoči, baga. Hajde, Ante, si. Ti skočiš, ja zatim. jebao, pas bija ko slaže, hajde. Hajde, ti skoči, ja Pas bija ko slaže. A ko ne pisam? Hoću ja ga metem bacam. Sve trojice ćemo, Evo, hajde. ja ga bacam. Bjež. Kako ti skoči? Bacam. Pas bio ko laže. Ga bura, baš. Što si zašto da skoči, A hajde. nemaš ništa, imaš tu 20 kila željeza. Rađe vodu. O, iza leđa, hajde. Ima, jedna rupa fi. Malo. Evo ovdje nema, ovo ti je najsigurnije. O, haj, ruke mi se smrziš. Ovako se baci. Bjež da ga vidim, bjež. Ne tu ograda, Bog ti tamo koji prema drvetu. Je ovo ograda ovdje? O, haj, skoč više. Sad kad se zabije, ono... Haj, mač. Haj se ti, Haj, Ac. Ne idem ja, Dan. Nemoj na ovo mjesto. Rekao za mene. Mreš tvrdo. Dane, Nemoj na to. Haj, mač. Dane, drži. pas bija ko slaže. Dane, drži običanje. Gledaj. Dan, drži običanje. Hajmo sad, Ac. Hajde jebe. Hajmo ga bacit. Haj, ajde se, sad ti. Hajde, Ac. Mi te bacao. Ti si malo ovo učiti. Ti malo ovo, pa. Ovo ti pojio za. Hajde. Kameru preuzma si i ti. To je to. Hajde sad me sada. Uškaći kapu. Gdje je uzmi? Ne, Hoćeš kapu. Što opet to vodi? Nemoj, sine, ja sam malo. sad malo. Sad sam tvrnutu sad. Snima. Haj. A najgore je prosto. Aj, gledaj kakav je. Hajmo se desi. Snima ovo i dalje. Gas! Neću više, dobro. Vidje kak iskaj jebe. Vidje kakav je bog. Gdje? Kaj ja ovdje potpišem. Da budem klub, neću ništa. Jesu more? Zamišljam da ovo sve šampit. Sam ti zamišljam. Mec. Sad ćeš biti na televiziji. Ko se sprema za akciju? Meni zove to neće Vuku. Nema, vide. Česte, braćo! Bez očiju. Bez očiju, jel te? Od pameti. A, kako je hajk? Kako je hajk? Jedna jedina drina. Ti snimaj ovo gore. Gor je ovo, ja ovo gore je ovo. Ljudi sam skreću. To je ono kad s boje kamere. Ovo vam je Čopranović. Ićem sad našu cijeler gore. Planirali smo izvršiti jednu pljačku stoljeća. Invaziju. Atentat. Jest, prolazimo kroz lejak. Dobra Ana Koka. Ha? Ružno gledat. To reći. Jes. On ti je fotogenik. Gotovo, ovo je naš. Imam registraciju. Tajni agent 006. Orezim Pa još šta je ovo? Ništa, to je. Zamjera ne smo se puštili.
Kako mutu? Tamno, gdje ti pojačaj? Dođi glav, fiku, ne može. Jebem te ja. Peace. Ono ptic dođeš. Isće šta je Tiago Mota? Isće Tiago Mota šta je uradio Abramović? Šta? Ovako mu pokazao. Ne možeš. Na sred utakmice izišao na poluvremenu. Ljudjem, hell for love. Te malo te. Mezač. Snimaš ti, Ado? Oj, snimao. Gdje sada? Nemoj. Ja rekao. Nemoj sad da snimam smrt. Čuješ to? A jak trebaš imati mikrofon? Diktafon. Nemam ja zoom! Vidiš, ide 60 ograničenja, pogledaj koliko on ide. 55. Gdje? Protiv suda. Ali nemoj u drugoj strani, gdje malo utrču? Da imamo više brzina, jel? Pa daj. Gdje piše? Pozove Miliku Kučara. Samire, nasmi. Nasmi. Aj čekaj na sunca. Fikro, reci a... Aj služno, sve snima na planini. Dobar kovog star, gledaj nogu. Pravo domaći. Kako ukusno, jel? A ne, imam ideju, nisi trebao snimati. Nemoj snimati. Snimam nekog dolazi. Nemoj sad to. Sad. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Auto Magazin. Kao što znate, prošli put niste nas mogli gledati jer nismo imali šta da vam predstavimo, ali ćemo zato danas vam odraditi ono što trebamo. Predstavljamo novo auto, naime radi se o Peugeotu XRD 205 koji će upravo sada doći. Naravno da vas obavijestimo nagradnu igru koju svakako morate igrati i zato gledajte emisiju do kraja. A sada, naš je kolega stigao, pa vam predstavimo auto malo detaljnije. Kao što vidite, nova tipa. Znači ovom 205 XRD radi na gorivu. I to dizelski. Tu vidimo registraciju, vidimo sve ono što ima i svako auto. Ovaj karakteristika po svojoj boji. Naime, njegov se boja mijenja onako kao kriterij. Kočni printer, vidimo strane. Ima Vibrovske gume. Dobro, iako sad ugovario ovim uslovima, ali nije problem. Kao što vidite, uvijek možete slušati. Sad da pogledamo malo interijer. Kao što vidite, tu nalazi mjenjač, petobrzinski. Uvijek može se nam malo pojasniti ovo. Aha. Petobrzinski mjenjač, da molim vas. Evo vidiš, ovo ti je prva, ovo ti je druga, treća. Dakle, 5 brzina, kao što sam rekao. I imamo, vidim tu Reneko, to je rikverc, jel' tako? Ako se ne varam rikverc. Kao što vidite, samo morate gore povući mjenjač da bi rikverc djelovao.
Naravno, tu ima također ova ručna, možete sam pokazati djelovanje. Ona služi za kočital. Vidite, sad proizvodi malo drugčiji zvuk, u obliku prdeža, ali nije bitno. Imaj muške, stan. Naravno, imate novi CD player, odnosno radio. Ovisi Radio player. kako stojite sa financijama, ali nije problem. Čak možete kasetu Da baciti. vidi, možete od i cigare staviti. Da, to je sad najnovija vijest, pošto priješnji model nisi imao ovoga, ali ovim. Pa recimo ako vi sjedite, pa nemate opaljač, stavite opaljač tu, više neće biti problemi tražiti ovako iza, kad stoji opaljač tu. Slobodno ga uzmete i palite kao svaki drugi opaljač. Naravno imate to i cigare, ali da vidim, to je drino. Dobro, vidim ćemo vas se kasnije. Da sad malo pokažem motor. A sada da vam samo predstavim malo motor i samo unutrašnjost auta. Kao što vidite, tu se nalazi motor. Motor je od 1800 kubika, što odgovara približno oko 75 konjskih snaga. Naime, te konje trenutno ne možemo vidjeti jer, koliko sam čuo, ne može, dok je za vrijeme dana ne možete nikako vidjeti. A inače on smještan dal u štalama. Što se tiče samog akumulatora, pošto je normalni crni akumulator, po mogućnosti da je baner jer mi se uznamo samo u njih i oni daju najbolju garanciju i sve ostalo. Antifriz, sam antifriz je kao svaka postava svakog auta. Tu imate neke tekućine, šta ja znam, piše, nije bitno. Recimo ako ima slučaj neku nuždu, a na autoputu ste ne možete stati. Imate tamo neki kateter koji stavite, ali sad nećete ne. Dobro, ovo je sad malo. Aha, vidiš remen, tu svaki će se remen. Imate ovo je za gas, ono. Ovo ovdje su neki punjač. Ima nešto unutra, ali nemojte ikad dirati ovo. Ako se pokvara ta vatran šar. Ja kolega, možete vi to malo sključiti. Kolega. Tako. I šta još možemo reći, imam nešto kablova koje ni u kojem slučaju nemojte dirati. Ni u kojem slučaju jer neki od njih ima struju. Naravno moramo zahvaliti našim pokusnom vozaču, Šimunu. Ovo je pravi vladak, on vozi naš svako auto. Vladak biti njemu kući, naše auto, kako će mi kući novo auto, Peugeot, ali neće biti naravno ovaj. Autoklub vas pozdravljava! Znaš šta ćemo sada? Koji delo napraviti, volite briga. Da i ti nemoj trošiti bateriju. Da sam, brate, nazad mater. Gdje si tam? Gdje si tam? Od nazad mater. Aha. Me, sam zove. Dobro. A šta ćemo sad snimati? Gdje će on? Od nazad mater. Od, nemoj sad da kažem. Ništa kako ovdje se nešto. Još malo. Gledaj, laf ušao nazad mater, gledaj mater je to ono. A joj, jebog, Što je leš. ušao nazad mater? Šuti. Jes nazov? Još ti fak njem dati? Pa aj boli me bre, njegov auto, njegov kurec, aj. Aj upala auto. Tu, dole. Ne zna. Tu je bot dan. Ajde, jes go pale. Gdje ti ima muziku? A ipak zna. Gdje odet motor bu? Odet majke motići ta auto, sam mi reći. Tico, šta je bilo? Aj sad, aj fino sad, aj. Opet go polako puštaj, nemoj naglo. Aj sad, Pokušaj number 100. Bravo, ide on. pravni put, napred, nazad, ajde. Stan tu da recimo, kako ti stalo? A pa neće, nešto ne Šta neće, jesi ti normalan? A ne radi. Sam radit auto.
Ono prvo ti kvaču, to uvijek polako pušta. Kvačilo, bola na lja, pritisne gas, bol. To ti gas, to je kočnica. Ali vode Ono tamo je boka. gas, a ono je kočnica. Gdje sad polako... Samire, haj sjed u auto, ham. Ha? Haj sjed u auto, ono, a hajm. Gdje je pička dok na autu ima zanto? Gdje je upao sam? Mogu li te nešto reći ko prijatelj? Ono isto ko što sam dole, jel? Ti si rik stari nedelju. Ti ideš položiti, jako ideš polako pušta. Haj. Thank you God. Polako, isto nemoj sad na... Haj nek uđe tam ovo, Rikvert sad živio. Napred, nazad, isto. Ajde, dogore, skroz, stani. En vidi hajvane, a jes hajvan. Što nagaziđu? Dobro je, ništa, haj. Ajmo, bila je stru, dobro je. Bilo je slušao. A bila je sam dobro je nego gurno, haj jebi ga. A bilo je slušao, Marko. A ko je stres? Je, bila je strušen. Oj, ne može pomoć. A ne veze, ali registracija, haj jebi ga. A nisam Bogam trebao davati. A nema blage veze, baš ću A što sam dao? Da proba tu stoja, nema čovjek auto. Jebo mak što neće pukat tu, jebo mak što neće pukat. Sam svega motići tao. Gdje, znaš šta? Sve tu red kolege ti ja, brata, mi ja boj. Dobro je! Dobar si. Junačino, moraš izići, položi još. Ajmo, vam. Paz moja riječ, ovo će to on reći, vidimo se u nedelju. Ajmo, polako. I smo to pomoći. Stani, ej! Aj pušt čovjek, nek još malo ide. Aj sad, Riko, znaš Riko. Gdje on će meni pukati, još. Dela je fikno, sigurno. Sigurno. Ajde. Aj sad, aj. Puni. Aha, aj bokan. Leli vodi, ja bu! Ode ti! O, ne ide ovo. Ajde, daj, položio svega. Dobar junačino, dobro je, ajmo. Nema za te više pića. Sad pripremam akciju. I love this game. Hoću si ovdje put. Čudim se ona javi. I love you, man. Ja i kopča. Nema, tamo ako su očekivali sve nema. Treći mjesec. Točka. Gle.
to radi. Kako je, ovdje treba pustu jede, a ne dovoljno ti. Sad ćete ubacuje sve, a to zadnje. Sačkaj. Samo neka ne mogu. Sačkaj. A moja u ovom. Snimam. Monotvarno. Vojska. Ovaj sto ovamo, ne tamo. Hajde. Misliš, direktno smenjali stava ovdje. Met. Vrtuljak, 3 boda. Sve po evropskim standardima. Molimo, nema varanja. Našiljte vaše štapove. Dobro, ovdje se ne može puštenije koliko vidimo, ali nema veze. Sve će biti jasno kasnije. Daj. Ma bravo. To bijela ulica. Svaka čast. Pa evo naš pelej, stari ovog promušiš. Ja smiješ, molim. Znate koga, samo. Gdje sam nešto čekati? Gdje rekli, da ste, ja sam sasvim. Čo me ideš? Sad ga si ti bio stanji? Dobro, ti si jak sad streo, boli men brig za njeg. On te još šta rekao? Sada je to rekao. Su pozdravio. Gdje reš šta si? Mohim, gdje reš šta je rekao? Niš prda, a lik je rekao gdje ste ja struku rekao ja. A jesi i ti ptičku, s time sad zajedno, ja došli znači ovo za ti mjesto. Gdje si ti sinoć nestalo on dvojici rekao, ali što ti ništa... Jesi ti njegov on sad vidio? Nije ništa rekao. Onda je nas zebao. A to... Kaj sinoć, ja sam zbog njega došao, a? Prolazim po kućevi, čega mene vidi. S kim je on bio sad? Ti Rasnića, ja u auto, ja i Adu. Šturno. Nije šturno. Kako šturno ti je to? Kada ja šišu ti nešto. U auto, hoću mi piše tamo. Svi koji jadu papak je, kaj neće nikda sad ti. Je bio niski? Je bio niski? Sve sama papka neće nikda. Ajmo stvar dvojice. Nisi zvezda. Nema velik veze, mene on zvao od čega ja dođem vama. Candy, camera! Zamijenila tuga, koliko sam te volio, ja
Stoju. Stoju. Kako djeti? Svima više pet.